Ruski predsjednik Vladimir Putin odgovara na pitanje BBC-a o ratu, slobodama i budućnosti Rusije uživo pred milionima gledalaca. Pitanje je bilo direktno, da li Rusiju čeka još represije, još tih specijalnih vojnih operacija i još neprijatelja, ili postoji drugačiji put. Putin odbacuje optužbe o gušenju sloboda i brani zakon o stranim agentima, tvrdeći da slični zakoni postoje i na zapadu. Ali kritičari upozoravaju, u Rusiji taj zakon znači zabrane, progone i zatvor. Na pitanje o ratu u Europi Putin poručuje da Rusija nema nameru da napadne, ali pod jednim uslovom, da Zapad, kako kaže, prestane da vara i potcenjuje Rusiju. Posebno ističe NATO širenje kao glavni izvor konflikta. Spremni smo da odmah prekinemo neprijateljstva, kaže Putin, ako se obezbedi dugoročna bezbednost Rusije. Za neke to zvuči kao maslinova grančica. Za evropske lidere to je poznata retorika uz malo poverenja, jer isto su slušali i pre februara 2022.